ke Sorkar Jila berdipet ya ketenat Sports and Youth Affair bat ketenat kekot kekia umah Wailat Miki Shila ula ong hapo kani kisisna menwan on penkeladur na dong syodong ya kemadan kiang nang ba stadium Jawai. Ya kani ula keren hakajung yalang penkup burom ya kabala penlong mentagasi ka Arplay tarik da ka WJDSA ha kate kemadan. Ute menteri ula pentep ke jingshna saudong ya ki galeri kala de ban sedang no Henry nakadaw badang sa ka jing ya kun ban pendap ya ke super division ka WJDSA kumtala ha ban sangi shwa shushu ula pentikna baka sorkar kala dep sanction pisa nreo point lai klur nakabanta ban shna ya kite ki galeri ki badon saudong jong kamadan la kumno ka jing pendap ban shna ya kite ki galeri ka de man long hapo lai lani sau benai kenang baka association kan yo sedang iki ayom lekai ha kasnam banwan ha benta ki wede ki junon kam jung kene kamadan ula pentep baka tenat sport ka sorkar jila kala de ban le survey ya kamadan na benta ban sna pentemai ya ka kat kum ka jok bamenta da ka bas sinalang ya synthetic athletic track ban siang pentemai ya uplang plastic lani artificial turf nalor ki VIP gallery ki kamera lani dressing room jong kinong yele kai bat yiki jun kam la dep pun kre da ka DPR nakaliang menteri ula kentu ya ka WJDSA bakal long ka baklan ha ka rukom tri kam man pun kiu shushu ya ka kam yele kai sports hapo ka district da ka ba ukhot ya kinong shong baro haba don kino ki jing ya kun jong ki club la jong ki de ban wan shit ham ban ai jong kershan kum kadak ban ai men siam ya kirang le yele kai ha madam Cibon segi station kat ibu demi udah lain kemat. Cibon di players the credit udah lain nikmat untuk buat di district yang ini hendak ya state Europe buat ya dari India ni. Terunang yai continue ni. Oh, use carry the empam ka renovation the empam sket upgrade ya kini ki present infrastructure katkan kejuk ko katni namnyao rio wari ya ki wan ki wa working president ni da khanao bon yo ngam da building no kan mo de ro ni henry kani to ka to lamba ni kani yo da kwa open sekiat ye yi lo ong ni wa de sanction ni tentang penchna ya ka sitting gallery warok sudong ni kamadan order point 6.3 crores wa de sanction kontraktor dari ki work order tu to hejing siap to na ru stang Disember to stang Jutre tan nei dau to lan sa pending dari super division dan ongi ni ha da la penhiar mo penhiar siap penhiar ro ki dau wit dan yangi namun petani madede pro sisundon gini ga final yang super division yang do anu stang wut ne bang aku audio to apa di gale so brai to pendek ya gini ka pat 12 stang the next season wa uyo to ini sitting gallery yo ito mandi gede katele to udah lain cuman itu report ngani yang ngaji wa au ban next ni ya ka WJSA ni nang ini kamu song pini siapa capture ga ni ka dur yo ka ni ka capture ga chondur ga nei ba hata chisne mu yo pi ta chi ka la o pher yo ni mara one the la o pher yo ni mara Neventa ki infrastructure dua bol, pada jo report ini dia no sports department, tapi the debut le ya, the one the survey Neventa o atlang le ya tenika athletic track, bahkan jo le Neventa o siang pentemi yo ni o artificial turf kami dio deman o rim, bahkan jo le di VIP gallery o pencernai gara go temi, nang yo man go takkan bercukup kat ni, bahkan jo le Neventa o emi di dressing room dua biang kiwa like muru man dekat kam juko kat ni DM ya ka DPR wa mata tu kaki disnen lawan yo itu sanction yo stand nah buat ya kita di kam Henry untuk dekat infrastructure hejo report dekat kamu kan movie atau media games ko ngaju kan untuk lukat ke infrastruktur dan kita undi ke kantor gas station teman-teman.